Kasibira kurungi umurebo atari West na kwakirira izobora kabiri. Shaisha tuzecuro neshweka ntuba turi program omushaho wawe omuhereza wende Olivia Kamsime kandi twantugamba harire butarumwe na mwe kuja mu yobase kwegeramo kandi obase kurinda amagara gawe abarire base kutunga obujanja. Program y'omushaho wawe ne kukibo ekitongole cya National Medical Stores ekitongole cy'okujunanizibwa kujanjaza embazi omwihanga kandi obwati ntukujanguza website ya National Medical Stores umanye embazi yabayashikire omucyanga cyawe kandi okongera kutunga obuhereza burungi. Elizoba ntwenda kugamba cyuke cy'amanonga cyuke cyekine kandi cyo mujungu bakweta liver obwiro bwinja abantu bachizeyo kufuna ikizubu cyo kujangu cyarwara indwara zimwe zimunga hepatitis B mukushanga ngo kine cyateganisibwa mara kandi kine cyikweremira mu nyamwinji namnongo kurebuka ngo cyacencura ubutwa cyacencura namnongo uburofa bwona ubwakubasa kuba buri umubiri gwawe. Izo twine Dr. Dickson no wasasara cyakwantu-gamba ahabwirirwe kineki kano kwa kubasa kuburinda namnongo yo muntu rukosa marwa ine kurebeka ngo wacendezaho abo kuba ekine cyawe doba nukiteka ahakabikamana mnonga. Obwiro bwinji abantu bafunde buzubu jango kine cye cyurwire urire n'ubwinji so bana tushoborere ikineki cyukora mu rumojo mubiri kandi tushoborere ukwe kine cyukubasa kutazubwa ahabo ibintu bitarumwe na bumwe byabasa kushikaho. So oburwiro bwe kine nangwa abantu abinjini batangu ekitigu oburwiro bwe kitigu omubantu niburetwa ibintu bingi munonga chonka okurugirira experience yanje na nabarwira tukoraguraho mu Uganda ebintu bikusingayo okurwariza ekitigu cy'abantu nimwe haramuka amarwa ariko so abantu kandi banyamarwa mingi kuba kamarakire barwara ekitigu twineho burwire nko bwa hepatitis ngira ngo ejo nemanyo buri hamwe ya hepatitis ijo ni virus nko kureba akakoka ka HIV akakakuleta senyiga akabendikareta corona ezo zona ni viruses. So harona virus ekuleta eyiba tukweta hepatitis B ekushira kutahirira abantu omushagama ikagenda kashitaho mu kitigu ekacisha. So amarwa na viruses okusinga mnonga hepatitis B konka itonka bashaho binde biturebire arbe binde bintu bingi munonga nkemebazi abantu bakana bari ombazi gwa buli zoba aza bakunywa of course bakosa doze zitahikire kushanga nonywa doze rangire ahamibazi nanda kongera hako nabakujwanze kushanga uri ombazi nkagwa uri nkambazi gwa HIV chonka watandika futeka membazi yebinde yo gizirota eyo ehire etahirwa mushaho then nembazi yekiragujo yabanya Uganda yiba kwecwera ale bakafuta akatandika kunywa nturaninga mbere abantu ngo embaze je chaka naine mbaza ko nembaze je kukoso mwirwa rimwe bagiho mbishaka konkombaza ikizibu cyembaze chaka none nota kumanya dozi to kumanya wanywa mbaze ngahe so shango umuntu yatandika kunywa ebitebe byitirine biteganisa ekitugu ebinde byo kwasanga ekitugu harimo ka poisoning abantu bakufuna emere ninga ebyo kudye binde bimubutwa nka red poisoning amana na obundo butwa ubuno kubasa kutashobora hati ekitigu aha muntu kino mugasho muhango munonga nico bakujya ngo umuntu yarwara ekitigu nico kubasa ku obwiro bwo kwaza kumana nawe obukusinga yo ninko mwaka yaba tabwine treatment of course ejo nebe twineho tukona acute na chronic liver disease okay abantu abinje tukana babine chronic liver disease kumanya ngo ne kwata ekutwana mpora omyaka nkeshatu ubona kwita chonka bakufuna ka hepatitis B na nebindi ekitigu kikashatinga down ni babane bangu hakugenda munonga twaza party ya alcoholic hepatitis narishi oburiro bwekine oburkwetwaho okunyamara minji omuntu wakuzira ngo yanyamara minji narishi excessive drinking nabanywire maraga kwingana ki. Oh yes, so alcoholic hepatitis nekigambo cy'orujungu kandi kigumire konkito ntantu masango ekitigu kizimbire cyarwara ahabwa amarwa abo kunywa amarwa minji nkimanyiza ki
itwe tugira ngo abantu abakana banywa buri zoba haza kunywa amarwa kamp musinza, that is excessive drinking. So to kweta kugira ngo nywe okabe obyama amahanda ngubone kugira ngo wagira excessive drinking. Konka abantu abakunywa almost buri zoba haza kanywa amaguga kwika ku musinza, abo tugira ngo bine excessive alcohol intake kandi bagira katezo kahango akukurwara ekitigu. Abantu abakurwara ekitigu ahabwa amarwa n'abantu bingi munonga bicizire kureba kandi almost hat niyo number 1. Wale umuntu arwire ekitigu chances zirya higuro ngo nabakozise amarwa. Tukushana arabantu umuntu kwasaganywa n'emyaka 15 20 agumahurire. Ondije yaganywa ku mare myaka 2 omwaka gumwe 2-3 atandika kugrata kurwara ekitigu tukushana. Konkana bagira ngo abantu bana omuri 10 banywa amarwa agena gamba excessive within 10 years. Nabababwira mu myaka 10 nababwira ubwego ekitigu ni mindset. Twakwata abantu 10 hati tukagira ngo batandika kunywa amarwa hati haza bakunywa excessively nkoko nashoborora kushanga umuntu nanywa buri zoba kayika kusinda. At least twakumane myaka 10 abantu banane babaze bata barubire ekitigu. Konka hari baba baraganywe bakagubizamo batakirwire. Of course science nereka ngo nana abakoza kurwara ekitigu nabakumanya bakajwanza ibinde binde bikutokoza amagara. Okay, things ibinde bit toxic amagara. Ushanga nanywa amarwa kandi naresa. Ushanga nanywa amarwa kandi ariyambazwa HIV. Nanywa amarwa aine mu pressure. Nanywa amarwa aine mushukari. Abone bangwa kurwara ekitigu habwa amarwa kusinga okubayine cyo kunywa amarwa conka kiti. Umuntu narebera abonero cukumanya ngo hato unywira amarwa minji ekire cyanje kibasa kuba cyurwire ningo umuntu ayine uburwire bundi wakubasa kuba buri ahacineke. So abantu abakurwara ekine ninga ekitigu habwa amarwa nabone bijaba leta uburwire nko bw'abanda barwara ekitigu ahabwe bindi bintu. Okay, so obumanyiso bwo kurwara ekitigu ni buha. Ekitigu kine migasho minje cyo kubanca byona reka maze kushobororere ekitigu ekikoro magara kugira ngo hatuje twatanisana no manyiso bwo bwaza kwija. So ecyo kubanca byona ekitigu nicyo tukucenturishagamo nshango munda side ya bumosho haife yibe. Okay, ombanta bamwe ncacine kuruga hakire mama nkomuto mukuru kuruga hakire mwene cweka kakiribiri ne cweka ombulemezi nekintu cyango konka ho ikikushangwa kihwabwe shonga ncenturishaga mayona yaruga umuruwari kuryemere amaragito munda gabikamura gihame kirisa konka icyo kirisa cyane kiri bato mushaga mu muntu rwo kubanza ruhanga kareba ningira ngo maybe hino bucafu bwagumamo ninga ubumwe amarago bwakubani gatware byo kurya nigatwaramo no butwa gatwaramo no bukoko bwaryo mero bumwe no bumwe. So ruhanga yatweza katimba akiba kwete ekitigu. So ekitigu cyo kucencuregeshagama yambara kuruga omubyenda itakagire omushagama endijo yona. So ncyancura muki cyo kwanca byona ncyencura mu obutwa ubwija n'ibyo kurya kija cencuramo ubukoko za bacteria zitukure waryo mu byo kurya kizihamo kizita ecyakashatu kija kinduremere byo mu kijongera mani kugira ngo ikeneye kozesebwa amagara umucanga wari nkashukari nyingi kijibika. So ekitigu ni nkastore nikibikana n'ebishajuna na ebyo na shukari iyo wari yabiri nyingi kikale kawarya byingi kiba kijibiki. Ekitigu nishyamba mukoreshagama. Of course ombicweka byo muntu ekikusinga yokoreshagama nitweta ngo ni bone marrow ninga omushokoro konka nana ekitigu nicyongesereza akora ishagama kija kikora ebirungo byo mushagama bitweta ngo clotting factors ebi nebirungo bikutuma taje juisya ebikutuma bakutema hano okajoho kace hakekwata. Ekitigu tuyamba gukora ekirisa kikwata albumin niyo tuma umuntu tazimba kandi yamba no gukora ibintu byinjike byara ishoce n'ibindi. So ekitigu kutandika kurwara obota cyangwa sango cyacencura tuko
kuchikuba kitakucenchura buli katwa kona akakoko akawariro mmere kagumiza muki umushagama hati niho kukira kushanga omuntu ine kitigu cyayiko mu level za higuru yatandika kugira confusion na yaba na unconscious abo kubo butobwe nibwijura umushagama na nomagara nagamba cyo kugira ngo ikitigu nikituyamba umukoleshagama umuntu kwa kutandika kurwara ikitigu agire shagamanje bakukebera mu irwara umushagama yokeninche konka ababanta abekitigubo nibachakwa binishagama nka ya mwenda ikumaho ezo namwe n'abantu wano tuleba okumangura kuchebera iwo turoinishagama ya mwenda 10 otakurenga ugende bakukebera ikitigu abakurwara umushokoro boni bija bagira kimwe hansi no shanga ineji emo ati ya Olivia Shemeko ineshagama 12 13 14 konko umuntu kwarwira umushokoro shanga ineji emo then abekitigu shanga bakumumuha 8 mwendi kumumwe tubakurengamo so abo kugira ngo ikitigu nchikoreshaga makuchukurwara otandika kubura mweshagama najya nte ikitigu nchituyambo kore kirisi cha albumin ekikutuma enono ishoche na nomubiri byakorwa kandi byaba maintained so ko kurwara ikitigu otandika kufuka ishoche of course mutajangwe ryanye rya saruni utazo musaruni ba shokoza mot kandi kanarwara ikitigu chonka tugira ngo the hair starts to fall off nitandika kweragaza okusinga munonga obwoya ko bw'umukwawa obwoya obwenkembone na nisho kire rya butosha ntaka kufuka byoro bavuga ngo tugine kire kirisa then naja ntarubomine yambana no kole nono ushango umuntu nono ziriza white umuntu kubarwira ikitigu nabayine nono za white zaziri white nkazarwa zitine shonga nka pink konka kuyamara zatandika kuba za white albumin yekutuyamba no kombe kamagara so umuntu natandika kukoha ushanga wira amagufa ushanga ari muce munonga albumin ece kirisa nico cikuba nico cikutuma eshagama amizi gagumu mushagama gatarugiremo so ekitigu cikurwara albumin yabura amizi gatandika kurwo mushagama yijura omunda ningaga zo mubiri so shanga umuntu azimbire bijere azimbira hamisho kongo kusinga munonga ekitigu cyo ntizimbisenda abantu abamwe bakutureba namwe ningira ngo nibacumanya abantu abamwe babarwara ubwe bwa bilharzia no bugwe mu kurwaza ekitigu abagani batura mu bisharara na hine nyanja uko shanga umuntu ayinibondo lihango ahabo kurwara ekitigu bagira ngo bamurogira mizi genshi genyanja yes kumba karwara ki ekitigu so yes ekine so shanga ngo albumin ece kirise cha albumin cyatanga kumagara ushanga umuntu azimbire enda nagamba ati nzokora ngo ekitigu nchituyambana no ku cenchure shagama so itwentumanya ngo omwe no moko kushanga ngo ishagama yaraba umukitigu etacenchwirwe aboja ngo ati yakirwire hato shanga ubukuzomagara bukumuntu natetema umuntu nanatetema wamujo utagire tengaro nonora nzigira ziti abo kurwara ekitigu of course araba kutetema habwa ubwobana no kwepina tibona amagisa kureka kutukushanga ubu mayiso bwene buruze urabawuja kujira otorebenga ziyasta zirazite ne waburyo obutwana bwe obwarabamo ecyamuhero nagamba ujango ekitigu nikikore birungo ebikutuyamba okukikiriza kwejwisa so omuntu okutandika kurwara ekitigu atandika kujwa munonga of course ombashija noza kushanga umuntu najwa nko munyindo noza kushanga umuntu naza kuzo mu toilet ashoze shagama ningo shanga yahutaraho kace wamutere kikato hazimba shagama yiruke takwenda kureka wanyuma y'umuntu kumanya ngo ekinece cy'urwira obujanja bakatunga buha narishinto yenda kumanya ariho kugira ngo nabasa kukira argambazi ninga nagumambazi amagaraje gona mani takagiraho nyina ngo Olivia manyisa abantu abakuturebe izoba ngo oburwire bw'ekitigu notandika kubona obumanyisyo hamara kufa 80% obucweka kinana harigana bw'ekitigu okay haba hafire ngaga nabakubugana hano umuhanda utine shonga uryo mirimo yawe konka watandika kwisa 80% ya damage nibo kutandika kufuna obumanyiso obubunashoborora okuzimba kufuka ishoche kuruzinga kilograms abisho kuba yero kwejwisya ebyebyo okay
kubikuba byizire Olivia tukubigarra nyuma ekitiguti cyugaruka nyuma kureka itwe nkabashaho ntwezo mbazi hati tu controlling obumanyisobwe okay wa uzimbire nko mbazo zimburuka tako imishoga garigayero nko mbaza imishoga reka kubagayero konka nagwiya unigashobaga bagayero wabo zimbuje nako mbazo ukaguma rotinga ko mwirwaro wa Dr. Dickson next week ndashobo tanga kuzimba tine hope zo kujya nkuno bucira so nico nanye ndakugira ngo ekitigu kuba cyalesiro bumanyisyo then ne tukore kikweta ngo ni control, you control the symptoms no letembaze tari yemwe mabajukwa ozimburuka amishogarika kubagayiro otambulo zo mirimo yawe konke mbazi wagireka noshobo garuka nkawe ayi wagire koraguza ayi wabirore mbe no guma mbazi yes so why nangu kikire chama isangu bafuteka mekindi ekikweta liver transplant. Liver transplant ni technology ensya okusinga munongo nkito mu Africa na Uganda mu marwaro gitu hati tukabasa kora liver transplant. Kuna abendi India nkashanga ngo abantu bakora liver transplant hati nko kubakora kushemeza abantu abacyara bakuzara n'ikintu cyangwa munongo kunkito mu Uganda tina nani irwariro ryatanje kujya bata kuchukora okwiya mekitiguba kuteka mechindi of course government eliyo morayi nejo tubonsa kubone kiragiro cyo kudonatinga organs kugira ngo ujye tinyokundiza kufecha kitigu cyanje mutiye mucheza abandi hatuje tugeshwe tangu ni organ bank babibikire hatu cyarwara bakuteka mechindi ezo nizo stages turuma hati konka ekitiguza kukira kugira ngo rwe nambaze nono itaga liver transplant okachikukira kugaruka eyima okusinga munonga ekitigu ekye kitwaja mu kiretwa amarwa abantu abakukira ekitigu n'abantu abakushangubire mu virus nojuka nagamba virus hepatitis yes ije yakitera tukagiretera ombazi tukakuhereza ekargamo obwiro bunyini kikira amishaga gabagayero nakibya bita bikira konka if symptoms are coming abwa marwa omaiso bwana bwije abwa marwa tibukukira kugaruka nyuma n'oburyo mubazi gwa everyday ninga tukakora transplanted. Abere mlonga Dr. Dickson omuriye cyo ntenda kumanya tukayerinda tuta uburire bwekene kandi n'ikindi tukabasa kuba tukora bintu ki ebyakurinde kene kitu kugira ngo kigume kiri mu mbera nungi kandi kiri gukora emirimo yaco eyeshemeye kuba nekora we icyo kubaza no kugira ngo umuntu yanywa marwa garingi agakubasa kutaze kitiguce okay ko kubo redo ryo kubona tureba already wine kizibu icyo kusinda buri zoba utakabwina barakuyambe kugakwiyaho then leka kujwanze amebindi okay nyine ninywa marwa konka nayongeraho ne sigara nayongeraho nenjaga hate kitigundi cyasta ikiraka kwa mani na no kurwara ninga kora bino manyango ryambazwa everyday nubwo kujya gwa pressure shukari akakoka sirimo je mbaze kwetaga buri zoba then jezaho at least amarwa bugareke abo kuba gwe hatorede we nkaka sirima tukaje tumazwa koka sirima kabene gwe nareka nywa marwa akakoko niko karakwite so jezaho oleke kujwanza so number 1 nywa marwa make zigira ngo umuntu utakanywa buri zoba kusinda social drinker tukugira ngo abantu batanywa marwa kandi ngo batakanywa gakureta damage hamagara gabo leka kujwanzia wabiro uganye leka kujota leka kujwanzia then njangu ababi nakasenta abantu ninga abantu abakwebasa koko burya akateza ko kurwara ikitigu then ugumeno o checkinga okay nico nagira ngo umaiso bwa uburwire bw'ekitigu ni bukira kurija waruzinga 80% ekitigu cyarugaho ubuceka kinana harigana bwarugaho ubu kutarika kubona umaiso cyamaza ngo kaje ngo wazakora general screening yogo mwaka haza wazayo utakahikira hari kinana utakabwine mu manyiso bazabona nkongashi kosigizeho nkaga hati bajya ngo sigizeho nkaga amaro hagareka no bumanyiso neco rireba because nkaga nzanze kumara yes umbyo kurya emere ekubasa kurinda ekitigu tugira ngo emere mu vitamin E
ne antioxidant nekirize kya antioxidant vitamin E neyamba munonga omukwiye obutwa omumagara so eba yayamba ekitibu. Vitamin E mmere nkeha. The principal source in vegetable green leafy vegetables. Okay. Green leafy vegetable basangu emboga eza green ezamababi ezinamababi ga green. Haza abantu nibachakuchurwanza na cabbage bazeta green. No, they are not greens. The dodos, spinach. French beans are not greens because they are not leafy. Yes, so spinach is okay. Dodo, eshwiga, byaro kwa zilio ebiti na nebindi abantu nibazimanya emboga za green zirimo vitamin E ekuchira kuyamba munonga kuyo buto mu magara ekayambaho kitigo. Important lekando murango gukuchira kutera tinkahenda gantagutire bantu mwe kusenga munonga bakwebasa mutakatwenda notekwa kufuna general screening every year. So nintero muranga general screening obuzibu nkobe special one manguno nyambarwa checking ekitigu cya buri mwaka kugira ngo bajango red flag ogaleke bajango kirije Uganda enjoy wo inaka sente kawo mwebale mnonga webale mnongo mlebo atari west kanda shitwini eshaheji obwa hati kandi reka tuhendera kaba miwega mbinji mnonga kando mshaho Dr. Dickson wasasira yapoje sangwe chinechi chino mu mugwamani ugucira ukora konkaga cyaheza kusisikara amagaraga ongaza umukabika mana mnonga abo kuba chinechi nchukora imirimo myinji mnonga okurebuka muni waguma oina magara manji mwene myano wanje ryokwe urukunywa twarwa ucendezeho kandi wana mangno nyo mnonga urebe cyengo atayiro mushaho kureba bwanzawe na mnonga kine cyawe ukucemirire kandi we urukucera kujwanza imbazi ukaragaho keragura omweno basa kuba noteka amagara gawe omukabika mnongo ikize ngusiburaha kandi okwisiya program eji ekushibwaho eshitongore cya National Medical Stores ekiri kujinanzwa kujana zembazo mwihanga obwahatiza a website yawe ya National Medical Stores umanye embazi yaba yashire umwanya gwa reka turebane urakabiro rukwisha ishaha nzozumwe kandi turukongera kwega binji ahamagara gitu abo kubwiro bwinji okwerinda kucura okutambira urarije program imshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Bino bintamye kene nawe bwante wali sanyi geri mpewa kazero kombo cha drink